a gošća večerašnjeg Dnevnika Nove misli da samo od predsjednika Vučića zavisi da li će u Beogradu do kraja godine biti održani vanredni beogradski izbori. U studiju večeras predsjednica Beogradskog odbora Stranke slobode i pravde Mila Popović. Dobro večer, gospodin Popović, hvala vam. Vi kažete između ostalog da je Vučić slagao Beograđane kad nije bilo onih izbora na proleće. Još, da li mislite, s obzirom na sve što znamo i razvoj okolnosti i najnovije akcije opozicije u Skupštini, da će ih sada biti? Ja bih se samo prvo osvrnula na ovu izjavu Aleksandra Šapića, ako mogu. Dakle, Aleksandar Šapić je izabran za gradonačelnika isključivo zahvaljujući Aleksandru Vučiću. 2018. godine, kada je sam izašao na izbore, osvojio je 7%. Dakle, bilo bi potpuno logično da sada, kada Aleksandar Vučić njemu kaže da mora da podnese ostavku kako bi se održali ponovljeni beogradski izbori koje je obećao sam Aleksandar Vučić, da on to i uradi. On to danas nije rekao, tako da to sad otvara mogućnosti za raznorazne zaključke. Danas je govorio i o tome da treba izaći na direktne izbore. Mi iz Stranke slobode i pravde ne bežimo od direktnih izbora, ali moram samo opet da kažem da je Aleksandar Šapić vrlo hrabar kada je Srpska napredna stranka stoji iza njega i ukoliko bi sam izašao pod svojim imenom i prezimenom, a ne pod imenom Aleksandra Vučića, sigurno sam da ne bi ni 5% glasova osvojio u Beogradu. Da, ali mislite ono što mnogi komentatori ukazuju da će kakvi god izbori da budu uvek biti ime i slika u nazivu liste Aleksandra Vučića. Svejedno što nije na čelu. Aleksandru Vučiću to najviše odgovara i Srpskoj naprednoj stranci, tako da... Kakav vi razvoj događaja očekujete i predviđate? Ostavku Šapića, smenjivanje Šapića, stranka može da ga smeni, ali to možda otvara neku drugu priču, rizičniju. Kakav vi razvoj događaja očekujete? Odnosno, verujem, prvo šta vi tražite? Mi tražimo, dakle, vanredne beogradske izbore i to je nešto što Stranka slobode i pravde traži odmah nakon prošlih izbora. Smo govorili o tome da ova vlast nema legitimitet, da je 70.000 više Beograđana glasalo za smenu ove vlasti, da SNS već deceniju uništava Beograd, uništavaju mu dušu, ruše naš grad, ne gradi se ništa. Dakle, tražimo te izbore. Kao što ste rekli, Aleksandar Vučić je obećao građanima Beograda da će biti ponovljeni izbori, prošle već godinu i po dana. Pre nego što pređemo na moguće izbore, evo, traže se i vanredni parlamentarni, vidimo što opozicija radi u Skupštini. Skupština gradska je zakazana za sledeću, za 13. septembar. Šta radi opozicija na toj Skupštini? Da li ćemo vidjeti repliku Republičke skupštine ili pak ne? Mi ćemo se sa našim partnerima i sa ostalim opozicionim kolegama sa kojima imamo tehničku saradnju u Skupštini grada sutra videti. Imaćemo razgovor oko toga šta treba raditi u sredu. Postoji više opcija na stolu, pa ćemo videti koju ćemo odluku doneti. Tema je rebalans budžeta. Iz, na primjer, Centra za lokalnu samoupravu, gospodin Ivanović, tako da je kritikovali su da su smanjeni iznosi za zdravstvo, životnu sredinu, kulturu. Šta vi mislite o rebalansu? Imate li šta da kažete o rebalansu? Pa opet se nameće isto pitanje. To je presipanje novca, je li preračunavanje? Gde ide novac Beograđana? Dakle, gde odlazi naš novac, na što se troši, s obzirom da znamo da je budžet grada Beograda 1,6 milijardi evra. To je duplo veći budžet nego što je bilo 2012. godine. A mnogo manje se gradi, dakle ne ulaže se u infrastrukturu, nema novih škola, nema novih vrtića, nema novih mostova. Moram da vas podsjetim da je ova vlast sagradila 2 škole u Beogradu za 10 godina, da su se nekada u periodu 2008. dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik, od 2008. do 2013. da su se po 2 škole gradile godišnje. Pa ste onda 1. septembra imali otvaranje neke nove škole, a ne sada da imamo situaciju da 1. septembra cela svita, dakle i gradonačelnik, i predsednik opštine, i ministarka idu na otvaranje, svečano otvaranje rekonstruisane škole u Batajnici Mitraljeta, čija je rekonstrukcija trajala 760 dana. Za 760 dana je moglo 7 škola da se izgradi. Dakle, iz ovog budžeta se, opet kažem, nameće pitanje gde odlaze novac Beograđana. Drugo što se vidi je da se uzima kredit veliki, dakle od 38 milijardi dinara za GSP, koji su doveli do SNS vlast, dakle do ruba propasti. Nas zanima koja će to banka dati kredit preduzeću koje je u problemu i da li će garancija biti GSP, odnosno garant biti GSP, odnosno njihova imovina, ili će to biti grad Beograd. Da li je ovo još jedan ekser koji se, da kažem,
na poslovanje zakucava gradskog saobraćajnog preduzeća koje znamo u kakvoj situaciji. Smanjuju se ulaganja za zdravstvo, smanjuju se ulaganja za zaštitu životne sredine. Ali poznavaocima situacije je vrlo jasno o čemu vi pričate, ali običnim ljudima oni prvo vide besplatni su vrtići. Baš me briga odakle dolazi novac. Na jednom su besplatni. Sad vi možete da objasnite. Udžbenici i tako dalje. Odakle to dolazi? Šta je tu loše? To je dobra stvar i mi govorimo. Šta vi nudite drugo? To je nešto iz Stranke Slobode i pravde što mi govorimo, dakle, već godinama. Podsjetit ću vas da su besplatni udžbenici, to 2 seta besplatnih udžbenika bili dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik i to 2 seta kako učenici ne bi nosili teške rančeve na svojim leđima kada idu u školu, što i nije iz zdravstvenih razloga, dakle, dobro. 10 godina ova vlast odbijala da vrati te udžbenike, pošto je prva mera bila kad su došli na vlast da ukinu te besplatne udžbenike. Sada su se toga setili. Mi smo u Skupštini grada predlagali, naša odbornička grupa, nekoliko puta da se uvedu besplatni udžbenici i oni su glasali protiv toga. Ali to je jedna dobra stvar u moru loših stvari koje se dešavaju. Šta im konkretno vi najviše, ako možete u ime SSP-a, šta im najviše zamerate onako po prioritetima? Verujem da možete da pričate dugo o tome, ali šta bi bile prioriteti da se vi pitate šta bi prvo radili drugačije? Dakle, moraju da se zaustave svi loši projekti. Moramo da konačno dobijemo metro koji će biti po meri građana, odnosno metro koji su projektovali stručnjaci, a ne političari. Mislite da tu ima nazad, s obzirom da je krenulo da se kopa? Pa ja, koliko znam, samo se nasipa na Makišu zemlji i to traje već godinu dana skoro i nema M od metroa za sada. Ja nisam videla Andriju Mladenovića koji je direktor preduzeća Metro i voza, evo, mesecima nigde da je dao bilo kakvu izjavu. Vidim da se sada i smanjuju ulaganja ove godine 8 puta za metro. Tako da od tog metroa očigledno neće biti ništa. To je samo još jedna šarena laža. A podsjetit ću vas da su 2018. godine prodavali i karte za metro. Dakle, treba zaustaviti štetne projekte, treba ulagati u vrtiće, u škole, treba ulagati u mostove, u domove zdravlja, treba ulagati u bezbednost naše dece, dakle u projekte koji će garantovati bezbednost naše dece, ne samo dok su u školi, nego i u okolini škole. Treba zatvoriti sve kladionice koje krše zakoni, koje se nalaze u blizini škole i koji dozvoljavaju maloletnicima da ulaze da se klade. Također treba raditi na tome da se zabrani prodaja alkohola maloletnicima. Beograd treba da postane jedan bezbedan grad. Vidim da ste istakli, mislim, Prvomajsku ulicu stranka u Zemunu po broju kladionica. Tako je, izbrojali smo ih 17 samo na putu do osnovne škole. Dakle, deca prolaze pored 17 kladionica kada idu u školu. Dakle, ova vlast uništava dušu, duh Beograda. Dakle, svaki grad ima svoje ulice i svoje zgrade. Beograd ima dušu. I deo te duše i Bajlonijeva pijaca koju oni hoće da betoniraju. I sve ove stare vile na Vračaru i na Starom gradu koje oni ruše. Evo sada, upravo na ovoj sednici, ne znam koliko ste upoznati, dakle, ide plan za blok u Starom gradu na Dorćolu, gde se nalazi najstarija kuća u Beogradu, u Cara Dušana 10. Oni sada hoće i taj deo da menjaju. Čak i Zavod za zaštitu spomenika, koji se retko kada oglašava, dao primedbe na ovakav plan, međutim, gradske vlasti su se oglušile o to i to sad ide na ovu sledeću sednicu. Planira se izgradnja stambene zgrade od 3000 kvadrata. Dakle, prosto uništavaju Beograd, ali Beograđani im to više neće dozvoliti. Kad kažete Beograđani to više neće dozvoliti, koliki je vaš uvid u mišljenje građana? A kad kažemo mišljenje građana Beograda, tu posebno mislim na ono što je glasački Beograd, a nisu centralne gradske opštine. Nije Vračar, nije Stari grad. Znate šta vas pitam? Koliko je vaše mišljenje šta misli ceo Beograd o tome šta vi govorite, a šta radi vlast i šta, kad kaže predsjednik, imaćete stadion, imaćete Expo halu, imaćete brzu saobraćajnicu, pa ili imate uvid u to? Pa svesni su i građani tih, da kažemo, prigradskih opština šta se dešava i prosto ne možete... Tu su najviše lažnih obećanja i neispunjenih obećanja upravo bilo usmereno na te prigradske opštine. Dakle, ne možete vi godinama lagati iste ljude. Jasno je njima da nisu dobili na levoj obali Dunava kanalizaciju, kako im je Aleksandar Vučić obećao još 2019. pa su protestovali u Krnjači sad prošle godine da traže da im se izgradi kanalizacija. Jasno je Obrenovčanima kada im neko istovari na desetine tona nelegalnog uglja u blizini
vodovoda, da to nije u redu, da nije dobro po životnu okolinu njihovo, pa i oni izađu da se bune. Vide i Obrenovčani da vrtić u Bariču kasni godinu dana i da tek pod pritiskom roditelja je krenulo sada sa gradnjom. Vide i u Lazarevcu da vrtić u Stepavcu nije još ni primio decu. Dakle, trebalo je do sada već da primi prvu decu, nije ašov zaboden tamo. Dakle, vide to sve ljudi tamo. Da ne govorimo o Mladenovcu, gde se desila jedna od najvećih tragedija u istoriji koju smo imali, koja je potpuno u zapećku. Dakle, ljudi tamo, meštani, nam govore da je kod njih od te tragedije 2 puta samo dolazio psiholog. Znate vi kako izgleda školsko dvorište te škole? Sa jednim razvaljenim toboganom i 2 klupe. Objektivno stanje i rezultati izbora često ne korespondiraju. Ono što vas pitam, da li ste svesni da broja ljudi koji su nezadovoljni time što vi pričate i broja ljudi koji bi glasao za opoziciju. Taj broj nije identičan. I kako biste vi smanjili takvu razliku da kanališete nezadovoljstvo u svoju političku korist politikom koju kandidujete i da li je opozicija koja vrlo samouvereno govori o Beogradu i rezultatima spremnija nego prošli put u smislu organizacije, kontrole biračkih mesta, naročito na tim opštinama o kojima pričamo? Pa, naravno da smo spremni kad imate jedno iskustvo iza sebe koje nije bilo toliko davno. Dakle, samo možete da krenete dalje. Mi praktično nismo ni izašli iz kampanje. Dakle, mi radimo i dalje kao Stranka slobode i pravde i na infrastrukturi. Verujem da rade i ostale opozicione stranke. Dakle, ali sve ovo što se, nažalost, desilo u Beogradu, ova spirala nasilja koja se prosto ne zaustavlja, ova vlast očigledno ne želi da zaustavi nasilje, jer oni poluga, da kažem, alatka njihove vlasti jeste nasilje. Oni kada bi trebalo da uđu u borbu protiv nasilja, oni bi ušli u borbu protiv samih sebe. Dakle, ovo nezadovoljstvo građana, ova briga za bezbednost, borba protiv nasilja, to je sad sve, da kažem, eskaliralo i ovim protestima, gde su Beograđani su uvek izlazili na ulice kada je trebalo da se bore za bolji život, ne samo u Beogradu, nego i u Srbiji, pa su gutali suzavac, pa su dobijali batine, tako da ni sada oni neće odustati, boreći se protiv nasilja. Ima li govora kako bi se išlo na izbore? Sad pretpostavljam da je rano da govorimo koliko kolona i to ne toliko široko, nego s obzirom da je opozicija osvojila, tesna je bila pobeda sadašnje vlasti, čak je postignuta uz pomoć nekih spavača, preletača, kako ste ih vi već zvali. Imate li, kako da kažem, i u tom smislu da li ste spremni? Ko vam je na listi, s kim idete? Spremni smo, postoje raznorazne ideje, ali opet kažem, rano je govoriti o tome. Mi naravno sa našim partnerima sa kojima imamo i zajedničku odborničku grupu, to su Pokret slobodnih građana, Pokret za preokret i Sindikat Sloga, dakle sa njima ćemo svakako izaći zajedno na izbore. Vidjet ćemo sa ostalim kolegama. A sutra odluka kako se ponašate dalje u Beogradskoj skupštini. Tako je. Hvala mnogo što ste govorili za Dnevnik Nove. Hvala vam. Gošća Dnevnika bila predsjednica Beogradskog odbora Stranke slobode i pravde Mila Popović.